Na ujuma ne di kan kasa yeden Jankada bre ene sumra suntonko Jankada bre meto na kane metu wie no Rambles eba boy so we say Rambles be boy na Jerry Hansen no ya madam fo to me wie no so wonyu ne dem bes me de emen e ka ho me so kwabo enyuma ya den ya je ho ma ya Jankada bre ne kakra se no guitar na bia metima bo akra na on se me be ya so for preaching na ma ni asikura ye beti wase pa so uwa mewu nyame yase ebia na manya ni papa eni made na sika kakra mapagya me ma no oba na ode ye no hiye no atwa me manager metu nyume na miswa me ye anyum no anyum ye metwroye no na me ye 19 years na me nwo ba enti enkrofo bisam se na ade na kwara ketekete utime to nyum mpanin nyum sa emso efi baby etete me free ye afen so matena mpanipuom mahunya nka bi pen e wo school mu mahu bra mo bre nti na urade ma menyansa me de twiro sa anwum no te anwum no ba na ye nkropo ngongo wo hu mi ana me ho aye hu ba sa anwum nya se wo kan sesi a na madwen nyina ne se Rambles ne boy yo da be me me na boy ansa me de ma Jerry Hansen me ye no Philips Leboso ana Jerry boy no Deka Leboso okay sabre ne de na ene ne wo so apawa no apawa no na nketua no bi okay but nana ojum tuo mu nyina no enne minim se enfie ne de eya ne entambo no TV so papa o bo so anya hwe je se wodi si o wan fan si o nyankopon nim no correct ene nyame nim ebinim nim no correct wo ma aye wo no mo ho o mu nim wodi si aye den se what do you say me ma atiefo nso hwe se mu nyina mu amunim His Excellency yena na President na Akufo-Addo mu amunim nemfia wadi ene ne date no nana ache mafe ene ne fuami no nti mun check na date no mun team film we a simple example di nana di ne birthday 29th year 29th March no ma di me di 31st nti 31st ye be ya birthday so kam wira fi nyeso be kuran kam wira fi 31st ye be ya se be 39th min tan ni me birthday me di 70 no na me ma na ye so 70 de utwa na ke so wa pass Radi Max no nti o me ye bibi kakra ma me okay nti be di so obi ne bom mama ne me nam fofo no bi ne timi ringi me wo se na no kire your birthday so we am atete wow we say